namukela nakambe ka masina Xitsonga analyst channel yo of course hoy namuntlha ta khara la hi hosi ngome Mr Post loyi nga ta hi khengu linka na the big fans ta yena insurance and also so legezana nokeri lava in overall nga ta hi khe va linka vele vele na Nomonde Rodger. Yeah, so as you already know, swa tiva ku na swivulavula vele vele swo swi nga va kahle vele vele loko yena no hosi ngome Mr Post u tlhe a vuyelelana na Nomonde Rodger va vele mhaka leyiwa. However, this 7th of July, kuna hi post insurance of course anga fika a yi tsala leyi nga ta hi khita hi ta yi hlaya vele vele. Yeah, a sungula a posta this video singo Mr Post as you can see kwalano hi tlanga ka background swa ti komba ku a crowd a yi tsakini swinene a ri karhi a nyanyula tshungu. So i fika tsala ku a ku na Nomonde Rodger vele vele ka this track but i hit. Okay, nghena mveta mi swi twa ku mhaka ya kwini a yi za yi hlaya mveta mi swi twa ku ya kwini. Ndhambi was a hit without Nomonde Rodger. N'wamzamani was a hit without Nomonde Rodger. Trouble Leyikulu was a hit all album without Nomonde Rodger. Okay, Trouble Leyikulu hina ka xibelani ya ange se nghena Nomonde minkarhi liya. Okay, I agree. Gaza was a hit. Manyangatsi was a hit. Hakona it's correct. Tibalo khale atangi yeah, it was also a hit. He went on producing hit without Josh Reman lana a va ku u wile loko a suka ka Joe. Ku va ku a mi n'wi tivi Phoso loko phela n'wina mi n'wi tivi Phoso. Se ku ya hi n'wina a fanele a mamati I'm not sure if vi nge swi twisisi vana a fanele a mama tibolo ta mfana wun'wana ku ri a xavela ku tirha na munhu loyi a ngo va na voice ntsena nakona loyi a nga lo n'wi builda from scratch. Se hi ta swi kuma ku mfana loyi i mani vele vele ta nghena ni le ka ti-comments hi le ka menemene la van'wina loko mi twa mugayo mi humesa moya. Mr Post u be va huza without that girl and nyimpi u yi lwa a ri one. As you can see leswi nga tsariwa leswi of course nga fika swi kombisa insurance it's his point as you can see kwalana. Okay, so mfana loko vuliwa mani a hi nghene ka ti-comments a na ha verify ku comment leyi ni yi lava ku yi kona na hayi ni yi kumi ni yi kona yi hlamuriwile ku na mhaka guys ku na mhaka guys swi komba na ku mhaka leyi deep ngopfu than what we think. So light Gaza kwalano of course yi kombisa ku a hi ri Phosa is incapable independently. He proved himself too many times over up until to date. Mara this one we are facing manje, it's a tough one. It won't be an easy one. We do love the guy Phosa yena mara we all know ku Phosa beats Benny hi flow na pen game voice a weakness. President a xi kahle ku vuma xi na voice ya misava na hi pen game ingwenya xo bayizana nowadays. And overall leswi of course a kha kombisa swona kwalana I think leswi n'wana nga swi tshika and stuff like that. So a kombisa ku laveka teamwork in overall ni vona comment leyi hi ngo hi nga ta hi nga hate. So insurance of course ifika a hi hlamula mhaka leyi ku na a reason yo why ni tinda se a fika kombisa ku se ku mukhalabya loyi a byalaka na xona u ala na xona swi ri Mr Post a nga fanele ku a humesa hi leswi mi vulaka swona. So mhaka leyi deep guys as you can see mi swi hlamarisini it's deeper than what we think. And the file leyi a ni na yona mina ko ka ni a nyikiwe ti-close sources khale file ni kha ni na yona from a very very close source a yi ni byeri ni yi kombisa ku hayi very ku loko a le ka nuna hence ni kha ni phusha loko a va zama ku va va lunghisa mhaka a yi nyungu i khale ni kha ni swi tiva guys a yi nyungu khale ni kha ni swi tiva khale a ni yi tiva mhaka leyi ku veri nuna hi yanga ku aleni ende ku hi hungu leri mina ni nga kuma rona laha a ku ri timhaka to swi relate ngopfu na timhaka ta side ngopfu ra beef
ma vona mhaka leyi ku a ni vhele a swo Nomonde tshama kha cheriwa ka ti-beef leswi a ni twe swona ku hi side ra mina. I'm not sure if that's accurate but se swa twisa ku hi mbereko information yo ku ala nuna it's correct and stuff like that as you can see kwalana. So yo mhaka ya kona kwalana. Yeah, so yeah, mhaka yale defense ta Mr Boss Marine yona I don't think I will be analyzing this matter. Loko zi ku ala ti-big fan ni mani mina mbirhi a swi bohi hava kona swi tikombi na ku I don't know ku approach ya ku yi nga ve xi njhani or a nga za vulavurisa na hosi ngombe Mr Post na nuna wa kona we don't know about that one. Mhana swi lungheza no ku ri ivi ya landzela na hina koku na yena post yena yi lehi ngopfu hi to zama ku va hi kha hi summarize a hlamula maviri thato swigonondo ya kha hlamula yena laniwa i ri na page va ri ra swa ka Gaza ya kha kombisa ku Mr Post of course ni zama ku summarize la first section of course a kha kombisa timhaka to ya Mr Post of course laha nga kona like of course timhaka ta music not ku lava n'wana a nga va dinga and stuff like that. Tlha kombisa ku loko Dr Joyce man of course yi jika loko ya le ka fill up minkarhi yaliya yi tlhe yi humesa na risimu leri ra fill up Giyani and stuff like that. Mi nga va hleketa hi kona la a nga believe ka Mr Post ku dina nyiki wa music vhele va tlha va chanda hambi leswi of course a kha kombisa swona and stuff like that kwalano. Yeah, and then he also indicated ku sirha kwalano sirha banga na va nga believe ku singo Mr Boss nga survive without Dr Joyce man because a hi swona ku a yi khomini swinene in terms of production ku a swi tiva ku yi na production yin'wana yi kulukumba swinene. Ya yi tha kombisa ku hayi ku twisa ka yena ku hava munhu la nga tshama famba a wisa nyiko ya hosi ngombe Mr Post and stuff like that. He used to call Nomonde to come and release album. My cousin used to say album ya tirha kahle until ku ta va na live last year and promise fans okay all right. It's basically so i vula minkarhi liya Good Friday ana Nomonde kombise ku ta project ya yena ka live but ku hi la a te yi lava singile ku la ntiso ka Good Friday liya yena ku a swi handliwanga kahle a ni twi ku ndeke yini meme ku hi yena yo disappear unfortunately xitori xa Nomonde Rodger a hi xi tivi and stuff like that. Okay, same na xingwenyana he wake up and go to live a ku a nga ha humesi ka studio swa n'wina xingwenyana vhele i psycho and stuff like that. I munhu Mr Post if a va ri na problem a va fanele va vula ku ri a va khomekangi kahle. Okay. So ku hi solugeza no ku ri i zama ku kombisa timhaka to fambele ra vona laha a va nga raisanga ti-concerns ta vona ku va na problem ya yini. Nomonde na psycho futhi na psycho loko a swi nga twisisi ku ri leswi a yi tile hi ku na ku ntsindza hi ku na ku ya ku ya madilweni ya rihlaza and a va yi support psycho na ti-project ta yona hayi. So ma swi twa you can see kwala ku hi side ra solugeza no ku ri yi kombisa ku vo Nomonde na va psycho a va zangi ku kombisa ti-real reasons to why va famba. So fike xi to vhele i tirha na producer yin'wana na yin'wana a yi lavaka ka project yin'wana na yin'wana leyi a yi lavaka and stuff like that. Mite u ta va mite u ta wa okay mite u ta wa kusuka ka TS Team Shirimanlani a nga fika a humesa ti-project ta power swinene. So ku famba ka nqambi a hi kuwa ka Mr Post i ku nyika van'wana opportunity ya ku va ta ku loko va tirha na phosa inkomo swigonondo a hlamula yena kwalano. Mr Post u kwala a nga kona hi ku wa ni twa and na n'wi twa and a ngo twa mina ntsena kambe dodi ya va n'wina a nge teki leswi a nga kombisa swona. So as you can see very Mr Post the big fans ti vulavulini a nge teki advice yo ku vulavula na Nomonde Rodger ha ku solve nchumu leswi mhaka yi nga yimisa swona. So a ni ta ku report-eni I'm not here to analyze ka nkarhi wa sweswi. I think leyi yi better ni report-a kunene ku ni ta twa ti-fans ta Mr Post ku very yini swo loko mi ya hlangana beni mayinga swi ta xi kwate ngopfu lembe leri. Hayi a ri heze ta kha hi vone swona ni vona ni zama ku vona laha okay I'm just trying to see if defense ti ri yini laha mara xa block na solugeza no ku ri ni hala kun'wana ni zama ku cheka sukeni ka surance ni twi na ku ye solution ta van'wana va blokiwini laha loko fiki va against vo fambe blokiwa. Okay wona tani ku xavisa okay hi cheka hi vone swona tivutovi hi fane ya beni mayingana a hi nge n'wi yingiseli van'wana va ri ngwenya ke swi ku yeve i ntiyiso
ndzi ka no phaza van'wana va agesi swi komba ku like swi mix nyana ku na defense ta beni mayingani la okay hayi a redzi phosa endzwana i ntiyiso walowo board nyimbo i yilwa R1 se bena yena a nga yilwi R1 na wa swi kota ku twisisa ku hate i yini a ku na ti-mixed opinions ni vona na ku va defense ta beni mayingana Mr Boast swin'wana tin'wana ta support handle ka light gaza ntsena la swi komba na ku van'wana va ri undershine loko a ri nena exactly my point main favor ngoma okay swi lungheni guys ta khe hi vone swona commentani below loko ri amukeza ku sika banda kumela mi tleka subscribe Yes. It's God. Yes, believe it.